ngoba ngihleli lapha benza njena nje abafowethu kunabantu lapha abathi ayi bona bacaba ukuthi masemephuma lapha vele bakhokhe ngoba into enjena into ebidinga ukukhokhelwa leminyango. Sibonge nje bonke abantu abaze lapha ngoba bethanda ubuciko kuphela. Abantu nje abathi mina ngithanda lo buciko angiyilutho ngiyabuthanda nje. Sibashayela izandla kakhulu ke labo bantu. Sanibonani Dumelang, ngiyabonga ukuthi ke luzolufika lusuku namhlanje la sizoqopha khona umlando siqhakambisa ubuciko bethu besintu bakithi. Ngithanda ukubonga la uprogram director wethu uMntwana Makebe, ngiyabonga kakhulu for ithuba. Ngizophinda ngibonge ke nobaba ubaba uMdletshe ngokuthatha leli thuba ukuthi abe nathi la osukwini namhlanje. Siyabonga kakhulu baba. Ngiphinde ngizobonga ke amaciko wethu esinawo aphuma ezifundeni ezihlukene. Kirihelo na Basotho nthwena kyalo na. Dumelang ke le dumedisa ke re tsepa. Ke tau sebata ha ke ratang ka gatha dithaba ka pela ka ona bothata. Ntumelleng ka moheleng ke le phetheleng ditaba ke tsena he. Ke kwano kwa Zulu Natal. Lebitso la ka ke Mswake Kajela ke hla motseng wa Fanstad Rest man Freestata. Tumella ke wena ke a lebo. Tsepa. Kugidingwa inyanga yesintu, kugidingwa inyanga yamasiko. Isiko lomuntu sikhabo somuntu. Ukuzazi komuntu kudlula ukuzizwisisa komuntu. Sini isikhabo somuntu lini ilimu lomuntu. Isikhabo somuntu ilimu lomuntu. Uyana bomuntu indabuko yomuntu imvelaphi yomuntu. Phinde ngezandla ezinkulu uphindile. Wazwaqoka kahle niyambona yini? Dumelang lefatshe ka bophara le dumediswa ke Thabang Happy Karane mosimane wa Mofurutsi tshweni ene wa mele makopong e sana ile. Gompieno ke tlo go dira poko ya bogosi jwa ga Ramotshiri Moilwa, bogosi jwa Bahurutsi. Amandloke swanika kuwe kubingonyama yohlange kusayofela kuwe sakahlela ke sonke sithi sanosuko inkunzi yasemzindlovu ndithetha unangoma kakade bona igqwethe lagqwetha amagqwetha aqaqatheka amagqwetha bonoqawusuqaqatheka beqaqathewa wona umswatlo omnyama kulaba lifuli lomfungenthaba wasempelebeleni longaphathi ingubo ulala ngeligogolo ngenyama uyinkosi yemakhosi ndingumxhosa aqalayo ndiqala iqeqo lakwaXhosa yilonto kunamhlanje nsithi inkosi masithambe kwezicaka solile zonke izizwe ezimnyama zivuma ngamxhalamnye ngerento kgosi ye kgolo ya transfer e lego yena sekukune ba re ke matsebela teng sebatakatšate ke a kukuna gapuru ya manyaditala thoba dingwemelala ndo ri ndi Thavhani nda pfa mukosi ulila Bubula ya vizelela iThekwini nda tevhela nda ri nne ndo ḓo imelela fhano Bubula ndi tshi khou ḓo amba Tshivenḓa tsha Tshiphani na musi tshone tsha high grade. Oyo Tsangwisi, oyo Maluleke, oyo Mwanati, alala! Dala kwakungabhalwa phansi. Wawutshelwa ngomlomo ukuthi la ekhaya singabakwabani ungayisheli intombi yakwabani la ekhaya ukuthi akudliwa ukuthi kanjalo uyabona sizogcizelela lokho ke ngoba usibona silapha eThekwini njengamanje ilokho esizokugcina ngoba sila ngiyibonga zamakhosi akithi kwaZulu. Ngizocela ukuthi ngaphambili samukele ubaba uMdletshe besike sachaza ekuqaleni ukuthi uyisikhulumi sethu sosuku njengoba kwenziwa lo msebenzi esiwenzayo la namhlanje. Angithokoze Mageba njengomphathi wohlelo kulensizwa ewuboya benyathi uNdlovu nabo bonke abambisene nabo kulenhlangano yabo ewububula. Ngithinteka kakhulu enhlizweni yami uma ngibona abantu abancane beze beyiqalela bona ukwenza lokho akade bekwenza, ngoba kuyisifiso sami esikhulu ukuthi kufanele ngabe zonke izizwe zinayo imali noma izikhwama zokuthi abantu abanekhono kuleso naleso sizwe banikezwe ukuthi lelo khono landiswe futhi banikezwe ukuthi lelo khono balifundise kulabo abeza
ngemva kwabo. Kodwa ke nakhe ngifisa uba sikunake kakhulu. Akunandaba ukuthi uthini, ngiyamuzwa ukuthi uthini obekhuluma. Kodwa ngiyasibona isiqi sakhe sokumela imuva lakhe, egqoke ngemuva lakhe, ekhuluma ngemuva lakhe. Okuyileyo nto phela okufanele igcile kithi. Ngoba uma ngabe singaseyikho lokho ababeyikho koko bethu, bayobona ngalo ukuthi nazi ingane zethu. Ememezo kaNdaba uyinkosi yohlanga. Ememezo kaNdaba uyinkosi yohlanga. Wasibiza savu uyinkosi yohlanga. Uyinkosi yohlanga. Uyinkosi yohlanga.